Dari mana suratmu dalam paku dirimu? Pace nyawaku lopok lihat dikebokku. Tania di pangitungku taku sambar risotna lapalat ojeng nyawanu manginake tekne lalo balasana elak makrifat maiku gua mirip penentu polit manake salah sapan wangiku. Tania di pangitungku taku sambar risotna lapalat ojeng nyawanu mangirinake tekne lalo balasana paceri pamaiku nusungguh lalo alasanmu tanah bini elak makrifat maiku gua mirip penentu polit manake salah sapan wangiku.